Batala sa thuto sa Sekitumile Masire se supa bokgoni jwa sone mo letong la babegakgang. Saif al-Islam Gaddafi o bolokilwe kwa Bani Walid. Lekgotla la kgwele ya dinao mo Botswana le simolotse kopano ya thuto ka FIFA Women's Club Licensing. Ke dikgang mo Lesedi Television tse di go kopanyang le nna Lemi Mokgojwe. Weso a re tsene mo go tsone. Babegakgang bana ba fiwa tšhono ya go bona ka botlalo bokgoni le ditiro tsa sepatela sa thuto sa Sekitumile Masire fa ba le mo loetong la babegakgang mono ga borone. Loeto le latelana le mokwalo wa dikgang o neng o supa karolo e fetogang ya sepatela mo tsamaisong ya botsogo jwa setšhaba mo Botswana. Fa bua le babegakgang ka ya bana e kgethegile mo ditirong tsa endocrinology, Dr. Sailetso Nshingani o tlhalositse fa sepatela sa thuto sa Sekitumile Masire se le mo tseleng ya go fetoga se nna sa kamogelo ya bolwetse sa maemo a tertiary le quaternary. O boletse gore dikokelwana tsa balwetse ba ba tswang kwa ntle di ntse di fudisiwa ka iketlo go ya kwa kokelong eno. Kgato e ikaelela go fokotsa morolo wa ditirelo tsa loaro le go tokafatsa phitlhelelo ya kalafi e kgethegileng. Baemedi ba sepatela sa thuto sa Sekitumile Masire ba supile bokgoni jwa sone ka dikago tsa sešwa, dithoto tse di kgethegileng le babereki ba ba nang le boitseanape. Tsotlhe tse go solofetsweng di tla tokafatsa ditiro le go fokotsa kgatelelo mo dipateleng tse dingwe. Pele go phataladiwa gore ke sepatela sa batho botlhe, sepatela se ne setse se bone balwetse ba le 328. Leeto la babegakgang le ne le akaretsa maphata a balwetse ba ba gateletsweng jaaka radiology, intensive care unit le dikokelwana tsa baitseanape ba ba rileng. Fa sepatela sa thuto sa Sekitumile Masire se simolola go bereka sothe ka botalo, go solofelwa se tla tokafatsa botsogo fela thata le go tlhomamisa Botswana e le mankge wa tlhokomelo ya bongaka jo bo kgethegileng le thuto. Kgodiso le go tlhatlhelela ngwana wa mosimane go raya ikitse le go godisa isolelo ya bodiragatsi di ne tsa nna ka kgang ya moruthuta mo bokopanong jwa lephata la metshameko le bodiragatsi le baemedi ba rra Botswana. Kopano eno e na ya puisano ka boeteledipele dikgato tsa go rutwa le karolo ya puso mo go tshegetseng maiteko a eteletsweng pele ke banana. Lephata la metshameko le bodiragatsi le tiisitse gape tshegetso ya lone mo maitekong a itebagantseng le go godisa ngwana wa mosimane mo Botswana ka tlhokomelo e kgethegileng le go tlhabolola bokgoni jwa gagwe. Tona wa lephata la metshameko le bodiragatsi Motlotlegi Jacob Kilibeng o gateletse botlhokwa jwa go godisa ngwana wa mosimane ka maikaelelo a lemotsha fa tirisano mmogo le puso e feta go thusa ka madi fela. Fa bua mo bokopanong jo, Redlind Phuthego o boletse fa maiteko a bone e le ba rra Botswana e le go tlhabolola banana ba borre gore ba nne le maikutlo a tiileng le bokgoni jwa go etelela pele mo metsaneng ya bone. O gateletse botlhokwa jwa gore ba goroge kwa dikolong, kwa metseng selegae le go oketsa seabe sa lenaneo. Re Phuthego o supile fa tlhaelo ya didirisiwa le bagakolodi ba ba rileng e le dingwe tsa dikgwetlho tse ba ntseng ba lebagane le tsone tse di thibelang lenaneo la bone go fitlha mo bathong ba le bantsi. Right as we have been running this project from last year, there are some challenges that we are facing despite our progress. We have limited funding and operational support. Many of the activities that we do include school tours and workshops. We need to visit different corners of our country to actually reach different young men that we are actually trying to grow with. Re Moitshepi Tshireletso yo e leng rra Botswana wa ngwaga 2025-26 e bile gape e le Mr. Friendship International wa ngwaga 2025-26 o buile ka maiteko a ba dirang go tlhotlheletsa boitshepo mo bananeng ba borre le go atolosa ditshono tsa banana mo itsholelong ya bodiragatsi. Lenaneo la Monalentle le le eteletsweng pele ke rra Botswana le ikaelela go bula ditshono tsa senela ruri tsa banana ba borre mo Botswana ka bophara. Mme katlego ya lenaneo le e tla rutuntsha banana ba le go nonotsha karolo ya bone mo motseng le mo itsholelong ya bodiragatsi. We come not only to showcase talent, but to foster impact
not only in Botswana, not only in Kanye, but internationally. I do have a project, like it's been mentioned, which is called Mona Lintle, and I would like to touch base on it. Mona Lintle is divided into 3 tiers. The first tier of it is where we reconcile different perspectives. The first perspective is where we look into culture and different precepts of it. And then the second part of it, or the second perspective, is the religious one, where we seek counsel from, religious leaders to say we need, the wisdom and the input in how then a man should behave, or what then it means to be a man. And then the third one is the medical one or biological one, to say we also need to have a full understanding of what it actually means to be a man from the medical perspective. The second tier of it, which is going to be a national campaign, is called the I Am Him campaign, or the I Am Him movement, which basically fosters men to have a deeper understanding of who they are. Mo go tsa mafatshe a sele diketekete tsa batho ba ba amegileng di ne di tshologetse mo toropong ya Bani Walid ka la botlhano go hitla Saif al-Islam Gaddafi, ngwana wa moeteledipele wa Libya wa pele Muammar Gaddafi. Saif al-Islam yo a neng a bonwa ke balatedi e le ene a tsereng marapo a sepolotiki mo go rraagwe o boleilwe ke batlhasedi ba ba sa itseweng mo ntlong ya gagwe kwa Zintan mo bekeng e fetileng. Phitlho ya ga Saif al-Islam e ne e kopantsa balatedi ba neng ba dumela gore mekgatlho e mengwe ya sepolotiki e ganetsanang le bone ke yone e nang le seabe mo polaong ya gagwe. Puso e farologaneng ya Libya e ne e sa iponagatsa kwa phitlhong le ntswa tsamaiso ya puso e tshegeditsweng ke United Nations e ne e kgadile polao ba tsibosa fa se tla tsweledisa dikgaogano mo lefatsheng. Saif al-Islam o ne a itlametse go tsaya karolo mo ditlhophong tsa puso ya 2021 mme ditlhopho tse di ne tsa segelwa fa thoko ka nakwana ka ntlha ya dintwa tse di sa feleng tsa dipolotiki. Baemedi ba dipuisano ba Russia le US ba dumelane go simolola dipuisano tse dišwa tsa potlako ka taolo ya dibetsa tsa molao wa kgailo morago ga dipuisano tse di neng di dirilwe mo United Arab Emirates. Kgato eno e simolola morago ga go ya bokhutlong ga New Start Treaty, kgolagano ya bofelo e neng e lekanya palo ya dibetsa tsa molao wa kgailo mo dinageng tse pedi. Ka kgolagano e setse e fedile ga go sa tlhole go na le melawana melelwane e beetsweng US kgotsa Russia mo dibetseng tsa bone tsa molao wa kgailo kgotsa ditsamaiso tsa go di isa kwa di dirisiwang teng. Le fa Russia e supile fa e ka nna ya tswelela ka go lebelela melelwane ya pele ka nakwana, United States yone e gatelela go tlhamiwa ga thulaganyo e anameng e tla akaretsang le China, kgopolo e Beijing e ganeditseng. Le fa go na le dipharologano, matlhakore ka bobedi a dumalane go busetsa puisano ya sesole go ya go sesoleng se se naya tsholofelo ya go thibela lebelo le lešwa la dibetsa tsa molao wa kgailo. Mo go tsa metshameko, lekgotla la kgwele ya dinao mo Botswana le simolotse semmuso thutokatiso ya ditumelelo tsa mekgatlho ya kgwele ya dinao ya bomme ya FIFA mo Gaborone. Thutokatiso e ne e kopantshe batlhokomedi ba mekgatlho ya liki ya bomme ya kgwele ya dinao mo Botswana ka bophara. Thutokatiso e ne e ikaeletse go tokafatsa botsamaisi, go tlhophisa tsamaiso ya mekgatlho ka maemo a lekanang le go tshegetsa kgolo e tswelelang ya kgwele ya dinao ya bomme mo Botswana. Batlhokomedi ba mekgatlho go tswa mo lefatsheng ka bophara ba ne ba kopane mo Gaborone go tsenelela thuto katisiso ya ditumelelo tsa mekgatlho ya kgwele ya dinao ya bomme ya FIFA. Se e le kgato ya botlhokwa go rurifatsa motshameko wa bomme. Lenaneo la malatsi a mabedi le gatelela go nonotsha botsamaisi le tsamaiso ya mekgatlho. Fa FIFA le yone e tiisitse tshegetso ya yone mo go tlhabololeng kgwele ya dinao go tswa kwa moding ka tsamaiso ya tumelelo ya mekgatlho ya kgwele ya dinao. Development programs were launched in 2020 where we only had 8, and this was later on reviewed, and we currently have 13 development programs that we support our member associations with. Botswana has
taken full advantage of these programs and have implemented a grassroots program, Women Football Campaign, League Development, which they have benefited from for the past 3 seasons. And this year will be the 4th season where they will be implementing this League Development program. And to align with the standards and the common trends of developing the women's game further, they have submitted an application for the club licensing program, which is meant to professionalize the way clubs are managed, the way the league itself is managed. And with this, we're here to conduct a 2-day workshop to enhance the knowledge around club licensing to the clubs, because this is the first year they're having the first division, the inaugural Women Nationals League in Botswana. And this league specifically has these teams that are here with us. These 2 days have benefited from the league development since 2023. Lekgotla la kgwele ya dinao mo Botswana le tlhalositse fa lorato la kgwele ya dinao e ntse e le lone le gogang motshameko go fitlhe jaanong, mme go tlhokega mokgwa o rileng le tsamaiso e tlhamaletseng go tsweledisa kgolo ya kgwele ya dinao. This workshops focuses on 5 different things that will clearly improve how football will change in Botswana. It talks to each and individual club, because there is representation from all the teams in the National First Division, from all the teams in the north and all the teams in the south, for us to be able to teach them how to change how they do things in all aspects. Tumelelo ya mekgatlho ya kgwele ya dinao e tlhotlheleditswe jaaka sedirisiwa sa botlhokwa sa go tokafatsa maemo a botsamaisi le go netefatsa gore mekgatlho ya metshameko ya bomme e kgona go tswelela pele ka tsa madi. This workshop marks a very important milestone in our journey to professionalize and strengthen women football in Botswana. Club licensing, it's about setting standards so that football clubs can be well managed, can be financially stable, and can be at a minimum proactive and at a minimum profitable. And that is exactly why we are all here. Thuto katiso e akareditse go netefatsa gore batlhokomedi ba mekgatlho ya kgwele ya dinao ba tlhaloganya ka botlalo tsamaiso ya tumelelo ya mekgatlho mo go tla dirang gore go nne le tlhabololo ya motshameko wa bomme. In 2019, Botswana Football Association took a bold decision to develop a strategy that will guide women's football in Botswana. And mo strategy se ne re lebeletse gone kgolo ya go godisa tsone our teams, re lebile go godisa our referees, re lebile go godisa bone bomme ba rona ba eng gore ke ba di coach, re lebile go godisa our administrators, re lebile go godisa bana ba basetsanyana from grassroots, which is 6 to 12, re batla gone go bona kgolo. So the strategy e re thusitse for us to see different growth mo women football. Lenaneo la tumelelo ya mekgatlho ya kgwele ya dinao le solofetse go tlhomamisa setlhopha sa nako e telele se se nonotshang tlhabololo ya motshameko wa bomme. Weso re ne re go tshwaretse di le kalo dikgang tsa Setswana tse di neng di go kopantse le nna Lemi Mokgojwe Boroko.